Salam sehat, ras bejuah-juah man banta gerina, nande bapa turang rasenina, bagi pe sobat Mazmur ija pepe kamringan. Mari kadeke si pelajari kamasmurta guna wari minggu si semal si pe-20 kan Mazmurta sekelenda sinehen ibas tahun a wari minggu puasa si petelukan halaman 38. Nada dasarnya buat kami do sama dengan E-moll. Mi re do 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 re mi pa pa sol fa mi re do mi sol sol la sol fa mi re mi do re mi sol sol re mi pa mi re do re do mi. Mari sindekan selalu kata-katana. Pedau singolangi katandu terang ingin pusuku si gelap jana teguh kami bas dalam mari kita rendem muji Tuhan surat-surat mandi bata benteng otak kita ngadep mandi batang ngatakan bujur jana tangan deken den pujin si Maria pedau singolangi katandu terang imin pusuku si gelap jana teguh kami bas dalam ota nembah mungkuk man bana arjimpuh iadep-adepen Tuhan sinapa kita sabab ia kabdi batanta kita bangsa si kelengina daskan rarasen biri-biri si permakanina pedau singolangi katandu terang imin pusuku si gelap jana teguh kami bas dalam olah pemersik ukur du bagi nindu tupung imeri bai gurun pasir masa ijah icubaina dengan iuzina aku amin nape enggo idahna perbahananku pedau singolangi katandu terang imin pusuku si gelap jana teguh kami bas dalam Haleluya. 260 nada dasarnya do sama dengan F. La do re mi
enda mesi enggo iberitakeun man Bandung. Haleluya, haleluya, haleluya. Bujur ras, selamat berlatih.